Oke, sudah siap? Sudah, dipersilakan Pak Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا Soal kedua. والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها Soal ketiga. ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebenarnya tidak ada bunyi bel ya Ibu ya. Bunyi bel tapi ganti soal ya Bu ya. Gimana perasaannya? Alhamdulillah plong ya. Alhamdulillah plong ya. Ya baik, kita langsung aja ya dengarkan komentar dari kedua dan juri kita. Apakah ada koreksinya? Yang pertama kita dengarkan dari Ustadz Yunimah SPD. Dipersilahkan Pak Ustadz. Ya baik, alhamdulillah hafalan peserta kita ini lancar ya, lancar. Kemudian makhrajnya bagus, tajwidnya bagus. Cuman tadi ada sedikit kurang muncul pada kalimat kha. Yauma yunfakhu khu kha khi khu bakh. Kurang muncul tadi kha-nya. Kemudian di bawah juga zai, jaza, jim dengan zai hampir tadi sama. Seharusnya dia zai itu lebih banyak anginnya. Jaza supaya bisa dibedakan karena ini kan satu kalimat. Jaza di bawah juga tadi ada qad aflaha man tazakka. Satu lagi tadi qad aflaha man zakkaha, di bawah lagi qad aflaha man tazakka. Jadi ditambah anginnya sedikit lagi Bu, biar ada perbedaan antara jim dengan zai. Kemudian ro tipis sebelumnya baris bawah fadzakir. Ya, jangan ditebalkan. Fadzakir inna fa'atiz dzikra, fadzakir inna fa'atiz dzikra. Sama seperti innallaha ala kulli syai'in qadir. Walaupun dia hidup tapi karena kita berhenti maka dia mati. Qadir, basir, maka dia tipis. Ya baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Ustadz untuk koreksinya. Dan selanjutnya kita dengarkan dari Ibu Rosdaniwati AMA. Dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, semakin ke ujung semakin bagus semua ya, hafalan serta kita. Iya, 0, aja. Saya yang sudah dikomentar sama Pak Ustadz tadi, saya nggak komentar lagi ya. Coba sedikit ini. Tadi wasuyiratil jibalu fakanat saraba, itu masih dapat ya. Kemudian kelanjutan ayatnya, ayat yang lain ini, inna jahannama kanat mirsada, enggak dapat hamasnya, enggak ada tadi ya. Sudah itu pengucapan huruf H besar. H besar itu enggak ada ini ya, enggak ada pedasnya ya. Fiha. Sementara yang diucapkan tadi banyak yang kayak H kecil. Fiha. Mungkin masih terasa tadi ya. Gugupnya. Iya. Ya mungkin karena gugup. Karena yang lain-lain ini bawah ini hanya udah bagus semua. Kemudian ini kota. Ko itu tebal ya. Huruf isti'la itu harus lidah kita itu di tengah-tengah itu kita naikkan pengucapannya ko biar dia tebal. Kota. Tadi tipis. Hanya ini sedikit aja ya yang bisa dikoreksi karena memang betul ya. Ya untuk sementara udah nanya. Ini aja. Ya, terima kasih Ibu untuk koreksinya. Dan alhamdulillah ya Bu, hanya sedikit koreksi dan semoga kedepannya lebih baik lagi begitu ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ernawati yang sudah berpartisipasi ya mengikuti lomba surah pendek ini.